Thlok News clear to te chibe ule siwan ramoi kania tun chumchu mitin ngai ven ani awangin Dampa Bial by election lo om tu Chungchang malkhalin kan puang don ani shia tatana poimo zwal te chu October ni som ni pakhat thleng ming pek lu thei ani dona vote kha khun tur hi November ni som pakhat ni in vote chiar hun tur hi December ni som pali ani ven him ngai zawal polling station pathum ma oma mei chelang duty tur polling station pani awm bok in khan masa party shang vote mu zat candidate tur chiang to tani na toy tarlan ani don boka adu ta na zofia thei phone number tarlan ani bok ani tuna akim chang zokin ilongai tha ang Dampa Bial by election hun puan ni in November ni som pakhata vote thla kani dona nimin tladar nga khan Dampa Biala by election nei tur Chungchanga Chief Electoral Officer Dr. Rozama IAS 1 apisa minikowa press conference na in khan kalpui dan tur puanga election model code of conduct man ngalani in khanatan hian October ni som pathuma gazette notification chwa ani dona in khan chu tur tan October ni som ni pakhat thleng ming pek lu thei ani yang October ni som ni pahnia candidate nomination endik ani anga in khan chu tuma ming pezinga in hnuk dok du anom chuan October ni som ni pali thleng in hnu do thei ani yang vote kha khun turati chu November ni som pakhat ani ya December ni som pali ya vote chiar turani electoral roll siam that number September ni som thum sang ni som ni panga ati chwa khan Dampa Assembly Constituency ya hian vote nei sing ni zasari samkwa omin mipa sing khat zaruk panga le meichia sing khat za somriat panga baka service voter za som panga anom mani polling station somli pakhat omin silsuri 1 polling station a voter sang khat za pathum omin antam bera voter tlember na polling station chu zopui polling station ania voter somthum anomani in khana hian mei chelang duty na tur pink polling station pani a omdona chungte chu West Pileng din Tharveng 1 polling station government primary school 3 West Pileng din Tharveng voters zali somsari pali omnale to azol polling station government middle school to azol voters zathum somli pakwa omnate anni ven himna uluk ngai bi critical polling station na buan pathum oma chungte chu silsuri 1 vote sang khat za pathum omnate silsuri 2 vote zaruk somsari omnale silsuri 3 vote zanga somsari pakhat omnate anni heng hi CAPF section pathumin anveng dona heng critical polling station te hi international border naya omani wangte border fencing siamzo alani la wangte puak thei thil le dan phalau thil dang tam tham tak manchin na mun ani wangte mamit headquarters atanga polling station haber ani wangte police station atanga an hadwangte le kunga chiata wangte a ven himna uluk ngaya puan ani in Thanturatan hian State Police Nodal Officer atan PH Ramthengliana IPS IGP Headquarters Ruatania Sector Officer som pakhat Flying Squad Team pathum le Static Surveillance Team pathum ruaman anibok shia theichina he in Thantura hian National Party pahni BJP le Congress in candidate turan puan to mai baka State Party pahni MNF le ZPM po in candidate turan puang chiang to ani BJP candidate tur hi pulal ming thanga sailo Dampa Bial chungmi West Pileng khwa cheng het ania ani hi hebiala hian ZNP ticket alodin to baka in khan number khan Congress ticket in adinga voi thum adina turni in party shang ticket zelin ading ani Congress candidate tur hi pujon ro twang liana dorpui veng aizol mi ania ani hi MLA mai nilawa minister hial lo ni to ania an party ya vice president Tlai ani MNF candidate tur hi Dr. Arlel Thangliana kanan veng aizol mi ania ani po hi MLA mai nilawa minister hial lo ni to ania an party ya senior vice president Tlai ani ZPM candidate tur hi Povanal Sailava
Dampa Bial chung West Pileng khuchua kania he biala hian in thlan hnung ber khan ZPM ticket boka dinga vote mutam ber dot tu ani Dampa Bial hi Mami district chung omni in Mizoram khothang lama om Bangladesh ne na inram rina shul ania khwa somthum West Pileng Konmoi Chipui Lalen Saitha Parvatui Zopui Pholdung Sei West Phulpui Silsuri Na'wa Pukjing Vengthar Shuiduk Marpara Lianbuang Chuazol Rolpui Hlim Chungchang Reiek Ailong West Lungdar Khorinhim Lungphun Sheichuk Kangmun Bongtha Bolte Darlung le South Sabuala oma Zopui khwa hi motor kongin apo lau electricity power po lalu lau na ani West Pilenga polling station tamberin paruk ka oma Phuldung sei le Silsuria pathum ve a oma Marpara le Reieka pani ve a ombok ani khodang zonga chuan pakhat theu a om kumsang ni somhi pathum MLA in thlan hnung ber khan he biala hian MNF fanchaka MNF candidate Larin Tluang Sai Lo Khan vote sangruk zanhi sompariat amua ZPM in dotin an candidate tuna po an candidate nile tur Vanal Sai Lava hian vote sanga zakwa somhi paruk amua ni Congress in tuna BJP candidate Lalming Thanga hi candidate in vote sangthum za somli paruk an muwa BJP in ahun laya an president Vanal muaka din tirin vote sang hi somruk an huani he in khanna mantur hian Mami DC office disaster management and rehabilitation cell office to 24/7 district control room atan ruaman ania zan in daria thian kan chanela MSPMC in Lengpui airport Chungchang an chuina kanon ti chuak dona minlo thlir sak theu turin kan som ngala cheu in khan Chungchang zona le share fia do nei tan engtiklai po in phone number 8414833798 ta zo thei ren ani e khati zong kha tuntuma kan ron ti chwa thei te chu ani e